In another political development in the state, the UDP has suffered a major setback wherein 4 leaders and 120 leaders and members of the UDP's primary, sub-circles and Nongpor circle have tendered their resignation from the party to support Magdalene S. Maulong, who would be contesting from Nongpor constituency in the upcoming Legislative Assembly elections of 2023. The party leaders informed that the main reason behind their exodus resignation is their unwillingness to work for the party, which has no future, as for the last several years, the UDP party has failed to produce any MLA or MDC from Ribhoi district. Ngi dot kadau andai kum ka jisu thu jongi kum ka kanhun talong ba ngin dong la ban koi sha kathong la dang idon ka kanai ka parti te ila don kam yala ki jong ki MLA bat ngi don kam ru ba kita ki MLA ki jongi hindon ha aliang sosial te ila rai dang woi ka jumur ka jing pakat kum ki kanhun bangin kersan ya ikom Magdalene S. Maulong na kabata ka jing yakun sha ka assembly election house nam arpulai yang asyik kalau mesti kebasusi menghap banilo nak parti UDP kebangaladon berosyik kata kebang wilayah train banyak tahu yang kelak kelenti dan berlagi sama jauh tahu lebih berapa henry kum tahu presiden beri manpunya manpai yang di perasaan hakatan berapa banyak konstitusi jadi hak seni niyoi bangin dan kalawai hanggu namakat kepemilian kat kepemitu ni akan tang di jike sudah habagi persang bantrai ni biola habagi persang banyak ni syakang nanti te nang tak ada dapat lo yang bangani do hang ni ka kenti nak parti UDP kenapa nalla banyak lo yang akan mun jangan syakang ko parti ka badan ka kalawai ka bantrai nang ta ki kena sama ki yut jemi ki badan hamden ka trai straight ka bakendu ki jike kaptan magini ki arsenal ki balalen no ki jike ka bakilai kendu te kani ko ade ka pasang ka bastang bagi trai tinggal kam bagi dia ka parti hantam ki badan kalawai ka pernah ya ki yut ma ki yut ki dei ki lawai jong ka stri ba ka cak menteri